Zamling Khangsar Shupe Nyentung de Sensi Nanke Changmala Gyagar Dordiling ne Ngado Dele Shugi Ta Nyede Nyentung Sike Mang Chewa Darjeeling gi Yulmi Loptukre Ani Tenyam do Tandamon Ma Nye Chigel ki Nupcho Pe Loptuk Dinde Yang Tanda de Traket de Sensi Nangi Yore Ani Tedanyam do Pepa Yang Yore Ba Dinde Yimba Song Chang Nye de Dilshe Gyabe Kabla Ke Sumgi Togne Dilshe Gyab Gugido Ta Zamling Khangsar Yobes na Nepali ma Banyam Chai Sansar Bari Thariyeko. If I explain the word Zamling Khangsar Yobe spread all over the world, Zamling Khangsar Yobe Nyentung Sena video clip Nyentung di Sen Sik Nangken Sena Sen Sena Sunu ko Man Garera Sunu Lai Sen Sik Mane Man Garera Hernu Kriya Hernu Lai Sik Banera Banne Garcha Ani Sen Sik Nangken Hernu Hunera Sunne Huneharu Sabai Jana Lai Good morning, Pandaichu. So, Sensik Nangken, those who are listening to my video clip, sen is to listen. The verb sen is a verb, but is in honorific form, paying respect to the object. So, sen to listen, honorific, sik to watch, honorific. Those who are listening and watching my video clip. So good morning to all the people spread all over the world who are listening and watching my video clip. Interested that near the Sensi Nangken Mangchewa Yulmi Loptukre Chesan Kongze Pyoge Changbe Chela Pyoge Nyanyagi Kokab Ragi Mindu Pyoge Gebyagi Kokab Ragi Mindu Yeyin La Peba Mezang Ani Changbe Kedi Pechu Chiyagi Kokab Ragi Mindus Cheche Ani Nye de Pelge Ki Togne Tanda Kunsan La Me Shelung Ki Nangla Yube Shokdang Gyatang Sumju Sochi Ki Nangla Yube Chitu Kashi Kenan Chola Motu Shuyayi Ani Tsawe Ta Nyegi Migul Kari Shubayi Na Udeshiya Nye Migul Kari Shubayi Na Tanda Nye Nyentung Sensi Nangge Chola Pyoyik Logya Tedanyam du Pyoge Labya Ye Ani Pyoyik Logya Labe Kabla Joshichik Yona Yapo Yorba a topic, a subject to talk about Vishay Joshi Vishay the topic Joshichik Yoba Yena Ani Changi Dyobo Shikun Justo Lakne Tende Yungre subject Nye de Kunsala Meshe Lungne Chitu Kashe Chik Delshe Kebya Yin Diche Tine Ta Ngarancho Pebacho Tinde Chu Ngarancho Jicho Ki Nangla Chu Lopchung Chego Dipeche Nangla Kari Ti Yona Tinde Samsam Cheken Pe Nyungyu Reduga
hinji minji lopchong nang gubi yore ta ngaran cho jiso nang la perna sangi gombala wang yore sna changa shikshi cheje pep ta nge tri wang shuba insene lo debo chine shugudwa ani sangi chumde de di chegyu yo mare di chegore di chapla di chegore sene sumba nang shi cheba yina ani dewa thupgire Sendisungurba gelong datang ke namki sekje tarwe ser shindu lekbar takla ngayika langbar chayi kuchir men sidusane ani mongde mache mikchumne deba mache a nge labe keja disole krancho yakpo chine takje che ani ngarancho tada se nyoga chimbe kapla ani di ser di ngoma yin men ani che ne ta che che gu gu da ser di che ya le la bu yor ba chak le ser che ya le la wa yore tak le mela tak se de ne chak le ser yoga shurgi yor ba ani gyobo shurba ina di ser imbe tak chen ro ba 아니 야 디 치로라 쳬서고 당겨 이메달 디숭고 여바 제장 다 나란초 다 슈네 당님보시다 요 말에 이나 양 샤체 칼라 땀상 메스기르와 지디 점바 샤체 토네 다 캐난초 나란초 베베치 속 năng nangbeche yang keji tingsabu yakpochene lopchong yang nangi mindu season ki kola yang jambuling ki season ki kola yang khaya lopchong nangi mindu ta lung khaba gyapsa dela ani drojang di lungi shugu pha ke churker cheba nangsi ngone thangne ngarancho chiso pet mik chumne takji zawa ne mache ne ta dindes shugudwa dindes shube ina ani khare shugure dindes sala saati be shugud zulungi chamcham pha ke chamcham chu ke chik chok chikla rothugya meba tide yongidwa che chang ta nge de phurik Sidusane Sharpa, Tamang, Yolmo, Dupa, Rai, Ladaki, Spiti, Lahul, Tsangma, Tsangme, Sosu, Kedang, Sosu, Yige, Ani Sosu, Pecha, Lok Tubro, Chena, Samje, Nye de, Nye Tung de, Tutsu, Tenche, Sugiyo, Zawe nga de, Loptala, Pyoge, Lakiyo, 아니 대당 냠도 거의 간데스 창고래 다주기 대 니티 차바이 직 탐다 티당 티신바이 다 디낭라 탐당랑수 베자로베 갑라 펠게 엔다당랑수 개비야기 게디당 아니 베첸낭라 유베 칙당 다주 la kebar yore ani di ha goya ta pecha dinda lobe kapla ha gotu ba yongya di chedu nye thanda lekshe junwang tang lekshe junwang nye ta tepsumba di nangla deshe kebyo kilsi lekshe junwa ani yakpochine kemba yina ani peche nangla khari thi yume selpo kingre di nangla da yike gi ta tru literary Tibetan grammar di yang tepsumbe nangla thanda thi dang thi shimba yi ani tepsumba di thi ba ina ani ta peche ani chigi ta tru ko la peche thi cha ba yin sam gi do Tidashicha ta thri nga chu tinta ko chu gi inda ta shokdang
gyadang sumju sojik le gyu de karma karan ra parinam ko pat. Karma, the cause and the effect. That di ko lang so chitu khashi jik kana so la te she shuya yin ta thangbo khandis lok bu mesia tangye te cholok gyabne loginda da nga tang ma kikumi tao ga dingpo ge wa ha kiku yi we mi ge we ao ba rata da sa de ba sabju bu cha dingpo che na chen pa na ro po ao ba yata ja kiku ji na jin pa ya nga yang da sabju du ma ya na ro yo da ye pa ya kiku yi na yin pa sa pe mige we debu chenbo chinba yang duma yo ba yin pe da sabju du sa du ratata ta ga tak ta sabju du tak tu ra nga rang ga kiku ki sa dingpo se ma sa sim la bao ra ta ga sa tak na sa ne sa dingpo se ma sa sim dao ga dingpo ge wa ra war ao da sabju du ga duk na dao ga wa bao sa gata ga naruko ma kum sha kikushi nga sing dao ga dingpo ge wa ga naruko nga kong ao pa dingpo pe la pel da sabju du ba yata ja du tak tu rangi semla takne sem gewar dukna gawa gomsing gewa gongpel du ja ma kiku mi dao ga dingpo ge wa ra war ao da sabju du ga duk na ao pa rata tha la tel da sabju du bao sha ga sa shak pa ba yata ja sha kikushi nga sing mige war dukna tel du shak pa cha sing nga ra dingbo re nga na ngen cha na ro cho sa che da dingbo de za ma cham tha na ro tho sa the ka yata kya nga kyang da sabju du nga tung ya nga yang ranata na ma nam ratata ta na ro to ga tok tha dingbo de la ta ba sabju bu sakata ka yata kya dingbo ke wa nga na ro ngo ra dingbo re cha nga re nyen che te cham the kyang thadung yang nam dok te tabu ke wa ngo re cha da payata cha kiku chi na chin cha da che da dingbo de la ta ba sabju bu ha kiku yi bu ta chin che te tabu ta chin che te tabu ka sabju ku na kun rata ta na ro to ga tok ragata ga gayata gya sabju gyu da gyu
la makiku mi ao cha ra char wa shakiku shi ga shik ao ba da be dao ga naruko sa go sa nyata nya ma nyam da shapchudu bao sa ma sam migewa gewa merit migewa non-merit in English you don't say, so I will go for misdeed. Nepali ma भन्ने चाहिँ गेवा भन्ने पुण्य नेपाली मा ठिकै बुझाउन सक्छ गेवा पुण्य मिगेवा अपुण्य हाकिको इको अपुण्यको of misdeed how barata da sa de basapjubu effect result fruit of misdeed result of misdeed अपुण्य को फल परिणाम फलस्वरूप अपुण्य को फल छाडेंगो छे ना छेनपाना रूपो ठुलो परिणाम big result of misdeed how by the chakku jina jin technically is to give it will give a big result of misdeed, but in English you won't say give, so one will have तामाङको भाषामा बा यता ब्या ब्या किको बिना बिन बा यता ब्या भनेर उच्चारण गर्छ बिन माने दिनु यसले ठुलो परिणाम अपुण्यको परिणाम ठुलो दिनु छिनबायाङ दिएको पनि टेक्निकली दिनु हो तर भएको पनि याङआयाङ पनि also da shapchutu ma duma ta pecha dinde nangla duma sthi baina phelke la mangbore धेरै पनि धेरै many da shapchutu ma duma in classical Tibetan duma is a lot or many Yanaru yoda yopa yakiku yina yinpa sa pe because there are many who had big result of misdeed भएको हुना कारण धेरै भएको हुना कारण त दिक्पा सक्ना मिगेवे लेचना दि देबो याङ छेनबो युंगिरे दिसुंगिरे gewe debu yang chenbo yore migewe debu yang chenbo yore dasha du sa du ta ga ta shapchu tu du tak tu अब नेपालीमा बुझाउने हो भने द्विताक्तु सधैं द्विताक्तु हमेशा द्विताक्तु हमेशा in English द्विताक्तु all the time द्विताक्तु all the time Ranga rangka kikugi starting bo se masa semla tak bao ra ta ga sa tak is abbreviation of tak cheche jasnu ra hamesha apno manlai jachera after examining one's mind all the time examine your mind after that having examined
Sadingbo se masa sim tao katumbo ge wara war ao dasatutuga dukna. If your mindset or your mentality is virtuous, examine your mind, and if it is a good deed, हमेशा आफ्नो मनलाई जाँचेर मन पुण्यको लागि हो रहेछ भने गेवा डुक्न. If you find that if you find that your motivation or your objective is virtuous or good, then gawa gom, rejoice it. खुशी मान्नु. केही तपाईले काम गर्नुभयो र गरेको बातमा चाहिँ तपाईको मनलाई जाच्नु, किन चाहिँ तपाईले यो गरेको रहेछ. तपाईले चाहिँ एकदमै सफा मनले कसैलाई फाइदा पुर्याउनुको लागि गरेको रहेछ भने खुशी मान्नु. र वाता felgel shibai na ani sosu sem la takje chene kerangi kunlong di yang na migyul ti gewa dubya ki chedu che yuna ani kawakum rejoice it kawakum sumbar tangarancho karisho gore nyindre michela ani chawa dra minta mangbo nangi yorba ani nangbe kabla pena ngarancho changsa chigla togo chungna ani changsa dila ngarancho teya nyamba dinde nyogi yorba ani nyobe kabla chakrangi digne nyamba di teba yi samne tegi yore yang mao par nye pu changsa gyabe kabla nyamba dedang dawa chi kher yungire samne tegi yore di kherangi thangbo semla takje chegore sungu yore yang kherangi ngul mangbo chik chimbatangi yore di generosity dan dino ngul mangbo ta chimbatangi yore chimbatangbe kabla kherangi semla takje chegore takje chebe kabla pena nye dindes mikyobo chola ngul te bayina ani ngaketa chembo yungre samne te bayina ani dikunlong di yang tak be kunlong mare senet tidu jane kherangi lagaji chebe kabla kherangi migul kharere kherangi kunlong kharere di takje chegore sungiyore takje chesana jasnu to examine takje chegore gom shaki kushi ngasing kushi manu shaki kushi ngasing sana kushi mani ra kita koma is either and or koma or after having rejoiced rejoice and gewa kongpel tu cha and then multiply kongpel tu cha expand it multiply ani gewa kongpel tu cha punya chai jan agari baraunu भन्नु मिल्छ त्यसले माकेको मे दावकाटंबो के बराबर आवता सब्चु दुगा दुखना यदि तपाईको उद्देश्य चाहिँ अपुण्य नाम कमाउनुको लागि
त्यस्तै उद्देश्य छ भने चाहिँ रहेछ भने चाहिँ if you find that what you did is not virtuous, tell do right away, then and there, immediately, right away. Sakpacha, confess right away if your motivation is not good. So, अपुण्य हो रहेछ भने झट्टै तुरन्तै प्रायश्चित गर, मेक कन्फेसन, कन्फेस, प्रायश्चित गर र nga radibore nga na ngenchana rucho sa chu de tadebote chama cham thana rucho sa tu kai ta kyang a kyang मैले नराम्रोहरू कुरा मैले त्यति बिग्न थियो क्याङ सुने तापनि थदुङयाङ आजै पनि नामतोक विचार थिए तब यो जस्तै विचार के वा उत्पन्न भएको यस्तै विचार उत्पन्न भएको चाहिँ मोरेछ म लाज लाग्नु पर्ने, शरम लाग्नु पर्ने, to be ashamed for giving rise to such thoughts. Even though I heard about bad things or worldly activities, technically bad dharma in English it won't make any sense. So about bad things in the dharma, I heard that much, so much, even though I heard so much about the bad things which are in appearance like a practice of dharma. I should be ashamed of giving rise to such thoughts like in appearance it looks like virtuous actions, but in reality, you are doing it to be famous. Your objective turns out to be famous or something, you are doing something good, but expecting something good in return. Tachinche, in the days to come, in the coming days, in future, Tachinche agami, आउने दिनहरूमा, भविष्यमा, थेतब्यु कुन्दोक, यो जस्तै विचार, विचारधारामा मिच्छार वा, विचारधारामा नआउने एउटा सिक, नआउने विचारधारामा यस्तो विचार नआउने एउटामा संघर्ष गर्नु हाओ बादा बेचुन्चे संघर्ष गर्नु पर्छ न्याम्दु सम्झेर सम्झिनु in the days to come such
thoughts. Not to arise in one's mind stream. One has to make effort so that such thoughts will not arise in one's mind stream. Thinking that I have to make effort, that such thoughts doesn't arise in my mind stream. Tindas je ta chichulla mi thongnangla in others' eyes. Thongnangla yakpo nangshin thongnayang kerangi kunlong abiprena yakpo mena ani dikewa mare sungiore kerangi laga yakpo chik chichula outwardly बाहर दिखिन को थोंगचुला आका को आँखामा आका को दृष्टिमा चाहिँ राम्रो देखे तापनि अभिप्रेय राम्रो छैन भन्ने त्यो परिपक्व धर्म होइन दिसुंगियोरे छेचाङ छे मिता परे थरी मैंने संगी मैंने लोकाशे की चेला शीकुगी योरे अनि के बे चेला तंत्रंगाराम से मिलू रिंपुचे थोबरे थोबे कबला खायो लागियो की चिचोकला यंगना गेलखाबला यंगना जंबुलिंगला फेंथोया की लेगा चिक इंजी मिंजी चे कुगी योरे सुंगी योरे तंगाराम जो यहाँ चुंगमने चेसना अनि पेचालो अनि खर्सा ना दुन अनि शब्दें चे अनि तुंदा शता हा मगोबा चेने तिंदेस दे देवाला yang चु चिगी योरबा चुंगमने चेबा चिगी योरबा अनि ता थागानांसी हिंदू की मार्च चेबे कबला कुरान चो संबाला ता चु शिबो चिंगमने चिगी यो समगी योरबा अनि नगबा चो थोंगचुले यां तिते चिक दिपन सापा जबो थोंग दुआ यां थागानांसी खाजे चो हालाल सने यां मार्च चिगी दुआ ता दिजु ता चो यिमे कुरान चो samchudre ta pecha kyangya lone te ani kimche ge mi kyanggo chola ropa yang mache ani kyobala chimba yang madang ne tinde pecha kyangya lone te ba na ta ti chu hinda me kenan chu gongba she gu ruba tindes cheje ani taringi chindati te chamshagi ani chela yang kya cheyong ani desensi nangge changmala chindara phebara thuse nang shugi ye